Istaknuti Bošnjaci Gusinskog kraja naziv je monografije koju je napisao Rizah Gruda, čija je promocija održana u petak u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Na predstavljanju knjige, koja je izazvala veliko interesovanje, pored autora govorili su recenzent profesor dr. Redžep Škrijelj, pisac i publicista magistar Halil Markišić, kao i diplomirani bibliotekar i pisac Enes Nikšić. Monografija Istaknuti Bošnjaci Gusinskog kraja je prema rečima autora Rizaha Grude šesta po redu knjiga koja govori o bošnjačkom narodu koji se nalazi u svim segmentima našeg društva, kao što je kultura, nauka i brojni drugi. Ideja za ovu knjigu, kako je istakao Gruda, potekla je još pre 15 godina, dok su mu podsticaj i koncepciju dali profesor Šefket Krcić i magistar bioloških nauka Halil Markišević iz Rožaja. Utrošio sam 2 godine pune na radu ove knjige. Dosta se teško dolazilo do podataka. Bošnjački narod mog kraja, Gusinskog kraja, živi u 104 države svijeta. Teško je doći do podataka, a drugo, samo u Novom Pazaru, jedan podatak ću vam dati, da ovdje radi iz mog kraja, iz Gusinskog kraja, 40 visoko obrazovanih intelektualaca. Koja je pouka vaše knjige? Pouka moje knjige je da bošnjački narod jedanput mu se skine kompleks, da zna da ima svoje ime, da imamo mi svoje junake kako u pogledu kulture, nauke i u svim segmentima. Zato je i moja poruka budućim, u stvari, mojim kolegama, istoričarima i geografima, da ovu temu urade i za ostale opštine Sandžaka. Istoričar Rizah Gruda do sada je objavio sledeće knjige: Privredne aktivnosti Plavsko-Gusinske kotline, Novi Pazar 1987. godine, Sandžak u sjenci topova, Novi Pazar 1998. godine, Gusinje od kapetanije do mesne zajednice, Novi Pazar 2001. godine, Nacionalno biće Bošnjaka Sandžaka, Novi Pazar 2001. godine, kao i muslimanska bratstva u Crnoj Gori, takođe 2001. godine.